iri tariki 30 mweri Juni ithatu Jumatatu 2026 bito akabumodorimi twe live tuko ange kere mitandao kinade Facebook at Meru TV Kenya ingo tegaira magazeti rukiriro narua nkaona odhiobwa gazeti ya Daily Nation bokimurika baadhi ya mangavana barana boba korea wonyore ati kere devolution ni gitanande ria batale kwithira bakirumira na kwirumira birabinoru na biega biandegoro antune amwingi antune anto baba ingi nira kuringana na udhuria bo Oxfam anto barana bo nigana re mirongo elena badato barana bo nibo itonga binene na barana bo bakiria the 98% ya Kenya bare runguru dola in a day non to bompangaratano ya kiuchumi ye moni akoti moni ya nyomba ya nteto kanda mbere unonto bwa kono dibwa ngazeti ya The Standard bakemerikwa ni magabana barana bom baidirete kire devolution bagitumirwa mbesha inyinge kire gikabo kya dirikari ya matura indi gutena maendeleo maturene ukoria mbesha iishabo ikwithira gitio goti na Kenya bakiruta tax kana bakiruta goti indi mbesha ite gutumika kwithira ikiagirithia maendeleo mpangaratano kiri ndwangi mwanya sheke dirikari kiri sector mwanya irabati kwithira ikithira ciagire idetwe etio gendi barabara nimboru muno igitenere ria mbura akwino matauni kwithirite kurena kuliana gukunene nyuma ya mbura iraithirite ikiura mantu yangiriacha gukethira nande nabo aremi batekunika gukorokera urimi bwa makatel mambroka bakethira batonyerete mantu jau yeye uremi mantu yeye ogima sha. Is it working or is it not working? We niwe orina icho kiore kiuria kiu kia mantu yeigi kiguni kia kandi ya sha ningi mantu yeigi otungata bwa ogima kiri masibitari yetu ndena odena guntu tikonte amiru akende ni ome account na Kenya ngima ene betegire to ambiriri na mantu yeigi oshiathi bwa rwangi roa ogambithania nikiri ngatheti ya The Standard kiri udhibo ngatheti mbicha gishorwa ya Chief Justice Martha Koome uri nwe rais wa rwangiru rwa gambithania kana the judiciary naria nande ritho rikomurika judiciary rukiriro narua kiri ngatheti ya The Standard nayo ni mantu yi magamba jaraja gwitwa gutina ira witwa timely accountability gutina kwewa kioto na mpwe magamba igoterwa nyuma ya goterwa ndirwa ri iroyu next year ni auke na igamba riu riku watuika nabo akenya kona kioto ikatik a lot of time na bangi bakaithira mu bakirira na gukaya ni kwaga kioto kiao mbere ikongolo bia mawatho ni rugono rugu tarirwa kiri page 4 ya ngatheti ya The Standard mantu yeige mpangaratano kirurwangi rwa ugambithania rwali kana mawakili bajumiritie kulalamika ati nkukumo kana nkuku ni tabarikitie kiri ikongolo bia mawatho gwatuika nande bakulazimithwa kwithira baki oil the ads kana mantu jaraja nkukumo mbere ikongolobi biwatho tutikane na mantu jau to tegere mantu yeigi otumiri bwa social media ni bobwega katika vijana elikana vijana ni bakinyeretie mutaratara jwa niko kandi na mitaratara ingi ya gutigira ni ba kutegera mantu yeigi utongerie bondegoro indi kinya gutethania kukirukira ikundi bi kya kiri mitandao ya kinandi indi kuri na rutere rurwega ro mitandao ya kinandi kana social media na kuri na rutere rarungi na ru ni
ruina woru uina udhuku nontu nande nabo barani endia bandawa siambogita nicotines aindia ba ndawa irana shio shirina adhara kana ikuinyangia na kwangaratania uturo bwa mbeu imbithi nontu baba inge mbeu mbithi amunima let's face the fact bari kiri mitandao ya kinande ote mwana o mwethe ote mbeu impolo itina thimu nande ira ya kubulio na kiara ninge ya gutegera bura mitandao igwita na mbere indi nande kuri na antu nabo ili alimu aria tiri aria mu baraba utumira mitandao gutonyia anabakire mitugo emi otumiri bwanda wa ishambogita iri kwangaratania baba ingi babeu imbethe ogashuri aina mwana amenyere mantu ya utumiri bwanda wa ishambogita na batwe kithani family nu okuwa batu to ibakanisa batwe itumu buthitio nao mitugo emega na kadhalika nina mantu ya athomere ina mantu ya amenyere kumbe kurina antu bara nabo ni bawitithia na mbere urubu uibu kiri community kana ki society gukirokera mitandao ya kinande nande ni jukumu riakwa uni na ugwe turi aciari kwithira tukiruta ugambi na mataro kirimbe mbere oriria bagwita na mbere gutumira mitandao ya kinande nontu nande utibakania utekania mwana kwithira agitumira thimu na utithira oreo umenya ni mitandao iri kwa gwita ni jukumu kumwa mataro mwira ndiguru iri na baba ya na baba oru ni baraba ingi baraba tu kwendera mawega barake yao ni kutegera ni debakaguneka gukirukira uwe titia we ukaithira ugiturikaniria kana ukifaindika maishene ukabaira baithira bakimenyera bakaithire bakithira baeritho kiri antu bara nabo bakwenda obatumira bubui ningi obatonyia kiri mitugo ira itina fainda at the long last kaibara ya fainda ni 1 2 and 3 na bu ni bu society kaithira ikura na kwithira gikanda na orubu bwithirite bukithegea na gutabarikia kiri mitandao ya kinande mkiroki ya akenya ngiri kenda magana kenda ja mirongo ina na badatu according na gatheti ya The Standard bani bo akenya barabate turubao ukurukira utumiri bubwa ndawa ishambogita inya thigara nimwe ya ndawa irashambogita shithirite ikimurikwa nabo ni baraba rungurwa miaka 35 baraba thirite bagita uturubwa ukirukira ndawa cia kulevya ngiri kenda na magana kenda mirongo ina na badatu tia ntoba kai na inya mtu mwe ni baba ingi muno na ni bwega na twi vijana na kuwa jicho anakuwa ridho kwithira bagiciebia na urubu na uthukubu kiri mitandao ya kinande tugitikana yau karatasi gaga twirika The Standard kaimurika ikukia mubunge urari wa Olkarao bwana Juguna Kiaraho ora watere uturo bwawe ari na miaka 63 nyuma kwithira agisa for 3 term tamu ithatu kiri cigombunge kia Olkarao ni ntumiri ithirite gikirokirore ni speaker wa mbunge nene Moses Masika Wetangula karatasi gato datu kaita na mbere gutegera ugendi na barabara cietu ni tia cithirite ire muno kuri na kuongeleka kwa antu gutauturubwo kirimitino ya barabara kirimitino ya barabara muno ntere ya Nyeri na ria antu 16 batete uturubwo kirimutino jua barabara ntere kiri barabara ya Nyeri wita Nyahururu rira 14 sita irethire ikipata ajali uchunkoni no buwita na mbere inde yathingatite ni maoni yakwa barabara cietu ni cithirite ite irina iraitawa ka problem ka uthondeki architectural kana structural
problem ya barabara cietu. For example, barabara ya Sobuiga kwina structural engineering problem. Nayo muno kulingana na maoni yakwa ni mbeshira cithera itengeri kwithira ikiagirithia na kwithira kurina a better road ikethira igitumika bubu gukirukira corruption. Contractor akethira nwe kwina barabara mwira we na nditu kwenda kanyamuke tu kimbeja ona tenda ire ibarabara etawatenda prenua ona tenda ya kuthondeka barabara ya kuma a wita a nimbi ukaethira wendania ni ndi mutongeria MBC na nandi nontunwe contractor mbesha ira okare atumire kwagirithia barabara wethira kwina a structural problem giri barabara muno inya nithi kwina structural problem nontutumbira ni any other problem nontu ni bati kwithira kiagirithu ningi kuthondekwa itumikite nande amu iri thagara gi siasa when wikitwa siasa bakiuga tukathondeka tukagirithia kenda antu betu bareka uturo bwao kire barabara ya nithi tukathondeka kou ni kumaanisha tongere bakomenya ni structural na engineering problem kisha na maana mbezera ciatengi kwagirithi in the first place ni ciethire igitumaka bravo tubu yau ni maoni yakwa tia metha ya nteto tutegere page 4 page 4 nira amutu alitwailirie mantu yeye rwangiro kabithania burakwithirite kuri na mpangaratano nene kiri rwangiro rwaige wombithania kana kabithania kana ikongolobi bia mawatho. Well, tutegere siasa cia Basifuna, Linda Mwananchi, Barena Kijana, Babu Owino, Baranabo kiri ground shatononoka. Ninko na mbicha ikionania kiririmbi kiantu. Baraba ituririe kwethira bakia mukira ningi kikosi kia Linda Mwananchi rwangiro mwe kana gikundi kimwe kiri kundi biele bia kiama kia ODM na Basifuna baraitire na mbere go kuthuranga ikutho kumenyera manyire otongere ba thirikari ya Rais William Samoei Ruto barina Babu Owino na tongere Brabangi barikire murengo jua ODM areo mubunge wa Suba East Carol Omodi Viga Senator Godfrey Ototsi na Senator wa Kisii Richard Onyonka, Senator wa Nairobi Edwin Sifuna, mbunge Bakasi East nwe bwana Babu Owino, Governor wa Siaya James Orengo. Bauni bamoba kikosi kia Linda Mwananchi baraba kwithina mbere vuguvugu yao bakiuga ni maoragaruruku bago kinyeria ningi bakiuga ni maoragaruruku ja otongeria nontu botha mbitigiria na ndito ithire tugitegera editorial cartoon kire ngatheti ya The Standard ere page 12 the Standard editorial cartoon ere page 12 toeri na mpwempwe na ninkona ichori James Agri Orengo Governor wa Siaya ningi kwandiki ODM na kuri na uge bwithirite bukia attributed kire James Orengo akiwa we don't need Ruto, it is Ruto who needs us. Akira kiama kia ODM ate ni Rais William Ruto kubabatara zaidi na tibo ba kumobatara zaidi na bura na ki adhomi wa it is the sick who seek the doctor mwajie ta kirenda itare tenda itare ta kireo kire mwajie ni interpretation ya kwa kiri editorial cartoon ya The Standard na iunishon teto irashio kare na orito zaidi yange ukaithira ugita na mbere kuithomera na kwithira ke ya mureka kwa udani ni mbita wa Kabui Mutharimi kankwire thank you very much nontoba gotodura wetena batu ikinya tokiringa amen Jumatatu ya Narua ya tariki 30 mwezi Jojo 2026. Thank you very much. Inya nontoba todingatera kire metadao ya kinande Facebook @Beru TV Kenya
YouTube at Meru TV Kenya ugeta kuraya nontu gikosi kenchamurano bianine nabo ninkona bakiringatizi kwithira bagitumenyethia nabu nkindano bienine kurare atia kire international break ni timu ireko Kenya yachetha na timu ireko na nite Kenya yaumire kire mantuja yege mishedo nacio mishedo mashinani mambo imekuwa vipi ithira uri na igita ririega